Il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kkundanna lil dawk li qegħdin jattakkaw lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia b'referenza ċara l-esponenti qrib ta' Simon Busuttil. L-4 flaxija, is-Segretarju Ġenerali Klajt Puli ħareġ jaqra stqarrija bl-eżitu tal-laqgħa li ħadet aktar minn 4 sigħat. Illum kellna Kunsill Amministrattiv u dina stqarrija li se tkun qed toħroġ lill-midja kollha wara li nkunu kellimna lilkom ukoll. Il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista llum b'mod unanimu iddikjara l-fiduċja u l-appoġġ tiegħu lill-Kap tal-Partit Adrian Delia filwaqt li jikkundanna bl-aktar mod kategoriku l-attakki koordinati u malizzjużi li qed isiru kontra tiegħu u kontra l-Partit Nazzjonalista. L-Amministrattiv huwa magħmul minn ċirku ta' nies qrib ħafna ta' Adrian Delia, l-istess nies li ftit tax-xhur ilu vvotaw sabiex jeliminaw lil Simon Busuttil wara li ġiet iċċertifikata l-gidba grant. Wara l-vot, Puli ddikjara li kollox jinsab business as usual. Millum il-qoddim business as usual għall-Partit Nazzjonalista. Minkejja din id-dikjarazzjoni meta kien mistoqsi dwar data illi fija kien ser jitlaqa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li jinsab maqsum, il-Kap Adrian Delia ma tax dat oħra. Data m'għandekx issa? Le m'għandix. Meta reġa' mistoqsi dwar meta ser laqgħa deputati sabiex jiġu diskussi l-allegazzjonijiet dwaru fosthom dawk ta' ħasil ta' flus minn Bridel f'Soho, Delia wieġeb li mhux kompitu tal-Grupp Parlamentari. Meta beħsibek tlaqqa l-Grupp Parlamentari? Il-Grupp Parlamentari jintaqa' regolarment ukoll meta jkun hemm xi issues fil-Parlament. Minkejja li hija membru tal-Amministrattiv, Kristi De Bono li żewġa ċeda s-siġġu parlamentari lil Delia b'eżitazzjoni kbira ddikjarat li ma kienx taf x'kien hemm fuq l-aġenda tal-laqgħa. Tonight's meeting is a monthly meeting that we organize that is set every month. So I wouldn't know what the agenda, where it would go. Anqas minn minuta wara, reġa' ġiet mistoqsija jekk l-aġir tal-Kap kien ser jiġi diskuss. De Bono bidlet il-verżjoni u qalet le. It is not listed as one of the items in the agenda. Intant, minkejja dawn l-inċertezzi kollha, bl-aktar mod surreali, Delia ddikjara li fil-partit m'hemmx problemi. Meta ngħidu riżolta, qisu hemm xi ħaġa xiġi riżolt, m'hemm xejn jiġi riżolt fil-Partit Nazzjonalista. Puli ħarab ukoll milli jwieġeb dwar jekk ser jittieħed vot fi strutturi oħra tal-partit. Se jkun qed jittieħed vot fl-Eżekuttiv jew l-Kunsill Ġenerali f'organi oħrajn? Grazzi ħafna. Fil-fatt, qed jiġi rrappurtat il-President tal-Kunsill Eżekuttiv Mark-Antony Samut diġà qed jiġbor il-firem tad-deputati kontra l-Kap Adrian Delia. Delia konferma dan ukoll meta kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar jekk għandux is-sosten ta' dan il-Kunsill u tal-Grupp Parlamentari huwa qal li ma kienx jaf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.